Pa cure, ustajte, posao nas čeka. Dijana, muka mi, od tebe to stalno govoriš. Novi dan, opet moramo ići odgajati gubitnike. Djevojke, imamo toliko toga za napraviti danas, to je noćna mora. Dobro cure, ustajmo. Dijana! Jana, što? Dijana, ništa. Djevojke, zašto me tako čudno ugledate? Nešto nije u redu sa mnom. Dijana, što je to? Cure, kako to mislite? Šta nije u redu sa mnom? Prokletstvo, Smile, šta uradi? Djevojke, sad će svi u kampu vidjeti Dijanu. Da, i samo će pričati Dijana ima trag, Dijana ima trag. Dobra ga, Dijana uopće nije kriva nego Smile, stvarno je drzak. Da, to dečki namjerno rade da bi bili ponosni na to. Da, s podignutom glavom kao da su tako cool. Stvarno me nerviraju ti dečki, pa svako može napraviti trag. Jana, nemoj. Jana, jesi li ti odlučila napraviti haos ovdje? Ne, cure, samo sam vam htjela pokazati kako se to radi. Jano, znamo. Prokletstvo, djevojke, usput. Možete i bez mene danas u kampu, jer ne želim da me vide i onda šapuće o meni. Zaista. Dijana, kako to misliš bez tebe? Dijana, pa ne možemo bez tebe. Da, Dijana, zamotaj šal i sve će biti u redu. Dijana, samo reci Smajlu da to više ne radi. Smajlova bivša mi je rekla da je i njoj učinio isto. Da, naravno. Dobro, cure, nekako ću pokriti kosom. Nadam se da nitko neće primijetiti. Pa da, Dijana, bolje pokrit kosu. Ali u buduće bolje reci Smajlu da to više ne radi. Dijana, ma ja bih za uzvrat njemu napravila toliko tragova da ga ni jedan šal ne bi spasio. U redu, djevojke, prestanite pričati o ovom haosu. Bacimo se na posao. Idemo. Gigi, probudi se. Gigi, pa probudimo se. Gigi, ustani. Gigi, ustani. Djevojke, što jeste li probudili Gigi ili bila prilično drska, spavanje do ručka? Ona je prilično drska, zašto se ne budi? Gigi, znam da me čuješ. Probudimo se. Zar si zaboravila što smo se dogovorile? Gigi, inače će Patrik plivati u bazenu s navijačicama. Digni se. Cure, ne mogu ustati. Gigi, zašto? Gdje su navijačice? Gigi, otkud mi znamo? Pa cure, ne mogu ustati. Gigi, zašto? Idemo van, imamo maka, nismo doručkovali, ustanimo. Gigi, zašto ne možeš ustati? Pa cure, imala sam san, baš sam htjela na WC, pa tražila i pronašla sam ga. Gigi, jesi li mokrila u krevet? Gigi, navijačice će te ubiti. Cure, vjerujete li mi? Stvari su dobre. Inače, cure, skupljam omote slatkiša, love is. Sad već imam 4 stvari. Tko još ima omote slatkiša, dajte mi, a ja ću vam dati kompot i lepinju. Slušaj, Gigi, idemo, daću ti cijeli blok lavis, pa ako pereš moje traperice, moje majice. Dobra ga, Gigi, što si se odlučila našaliti s nama ujutru? Gigi, da si se pomokrila, izbacili bismo te iz sobe. Dobro, cure, idemo, tko smo mi? Pilići! Artjom, u nevolji si. Jeste li spremni ispuniti naše želje? Spreman, samo daj želje bez Julije. Artjom, hteo si bez Julije, pa bit će bez Julije. Idi tamo i pojedi trulu voćku. Da, s crvom. Kak ste bezobrazni, dobro, evo, pojest ću voćku i treba da budem samo sretan što valjda flaše ne padaju s drveća pa bi morao jest plastiku. Artjom, šta ako nas pita nešto strašno? A tko će to učiniti? Ja neću, meni je važno da je pojeo trulu voćku s crvom. Evo, našao sam, pokvarena je. S crvom? Da, i pokvarena je i s crvom. Pa šta onda stojiš tu, jedi je? Biće ukusno. Naravno, vidjet ćeš. Usput je ukusno. Znaš što, napravio sam Dijani šljivu na vratu i rekla je da će mi se osvetiti, a ja se ne bojim njezine osvjete. Bravo. Ja ću danas napraviti trag Jani. Dečki, ja ću li nabaciti trag, samo ga ostaviti na različitim mjestima, tako da ono ne razumije. Da, Smiley, gdje si je ostavio trag Dijani? Na vratu. A onda ću ga ostaviti na ruku. Ljudi, što onda da stavim na nogu? Na malom prstu. O, luzeri, što rade tamo? Zašto svi sjede u krugu? Sigurno se igraju kolačićima. Što? Gubitnici, što se ovdje događa? Što vi to igrate ovdje? Artjom, palo je na tebe. Igramo se s bocom. Koja druga boca?
Ukratko shvaćam da nemate što radit, pređimo brzo na posao. Da, razumijem, u redu. U redu, Artyom, sljedeći put ćeš zaželjeti želju za nas. Ej, čekajte, ovo nije u redu. Ja sam jeo trulu voćku s crvom, niste ispunili moje zahtjeve. Čuješ li, mali, idi očistiti bazen i tada ćeš ispuniti svoje želje. Ali zašto? Jer sada ćeš ispuniti moje želje. Shvaćam, to je to, idem. Brovasti, baš si žestok. Naravno, svi su shvatili odjednom. Naravno da razumiju, gubitnici, idemo brže. Dakle, ljudi, idemo. Pogledajte kako su brzo trčali. Da, moraju se graditi i graditi. Dobro ljudi, gdje bi mogu napraviti novu šljivu? Da, stavit ću veliki trag na Janinu ruku. Brovasti, ne pretjeruj. O, usamljeni nogometač. Jer je to zec, igračka. Ljudi, moram ozbiljno razgovarati s vama, kao dečko s dečkima. Stvarno? Ljudi, molim vas, nemojte se šaliti sa mnom, vrlo je ozbiljno. Sutra dolazi jedna cool cura u kamp zbog mene. Jeste čuli što ova kaciga govori? Navijači su najcool cure ovdje. Da, i to je ono što moram čuti svaki dan dok je moja djevojka u kampu. Kosti, imaš li curicu? Što nam to želiš reći? Što, je li cool? Da, vrlo je cool, a košarkaši joj ne prilaze ni centimetar, da li to shvaćate? Razumijemo. Jeste li je pripremili zeca? Ili je ovo tvoja djevojčica? Ta. Bolje da se ne petljate sa mnom, cura mi je poslala zeca da mi ne bude dosadno. Ova kaciga je baš poludjela. Da vidimo kakav će mu prijatelj doći. Usput, nije lijepa. Ok, cure, danas ćemo opet imati težak trening. Usput, primijetila sam da ima rezultata. Smršavjeli ste. Zato ne treba mršaviti. Ne, dobro navijačice, trening je svakako dobar. Može da dobijemo grupu i dogovorimo zabavu. Da, inače spavamo, jedemo i bavimo se sportom. A nakon Tedija i Bonija skupljamo njihova iznenađenja ispod grmlja. Kno, pa budi dobra, nismo se tebi obratile. Oh, ta mršavica. Usput, djevojke, sutra imate dopune. Da, stići će novi i oni će živjeti s tobom u istoj sobi. Oh da, djevojke, i dalje, držite čvrsto svoje dječake zato što je djevojka jako nevaljala. Također ona voli i tuđe dečke. Misliš nova djevojka, ona nam ne treba. U redu, djevojke, već mi se ne sviđa ova nova djevojka. Cure, a što ako bude ljepše od nas? Nitko ne može biti ljepši od nas jer smo mi Pilići. U redu, to je sve, cure, a sada imamo trening. Dijana ima trag na vratu. Koga li je? Maruška, zašto odmah trag? Možda je ugrizao komarac. Djevojke, jeste li glupe? Ili ne izlaziš sa dječkima? I tako u pravilima postoji ljubljenje da ne bi ostavio nikakav trag. To nije lijepo. Djevojke, što? Dijana, primijetile su. Prokletstvo. Ajmo početi sa treningom. 1, 2, 3. Cure, zavidna sam. Dijana ima traga, ja nemam. Reci Patriku da stavi. Stvarno, cure, eto ideje. Idemo kod naših dečki nakon treninga, oni nam nabace tragove. To bi bilo cool. Smirite se, cure, tragovi su ružni, ovo je užasno. Knopa, opet. 1, 2, 3, 6, 7. Gigi, krivo radiš, tako je. 6, 7. Dijana, a ovo je tvoj trag. Slušaj, Gigi, ne biste trebali postavljati navijačicama nikakva pitanja. Dijana, krivo ste me razumjeli, samo se želim zezati, ali gdje je bolje, ovdje ili ovdje? Hajdemo bolje trenirati. Hajdemo bolje trenirati. Dobro ga, cure, sada će cijeli kamp znati za moj trag. Gigi će sve ispričati. Dijana, rekli smo ti da se pokrije šalom. Rekli smo ti. Nisi nas poslušala. 7, 8. Znate što, djevojke, želim švicati ovdje. A ja želim 2, ovdje i ovdje. I želim da mi kukavica napravi najveći trag. Cure, još jednom ponavljam, poletne djevojke ne bi trebali imati tragove. 6, 7, 8. Djevojke, jako je slabo. Vrlo. Djevojke, morate se više potruditi. Nisam znala da ste tako neodgovorne. Cure, do kraja ljeta ostalo je još mjesec i pol. Cure, znate da ćemo birati navijačice za tim. Još uvijek imate priliku doći u formu. Ali za ovo se morate jako potruditi. Ali Trudimo se. Ja želim tragove. Gigi, ne moraš razmišljati o tragovima. Gigi, mi smo poletne djevojke, ne bismo trebali imati tragove, to je nedostojno. Ali Dijana ima trag. Pa Dijana možda jednostavno nije imala sreće, ona ima glupog dečka. To je sve, cure, trening je za danas gotov. Prokret, mjesec i pol dana i škola počinje. Gdje je moj Patrik? Želim trag. Gigi. O, Smile, dođi ovamo.
Djevojke! Rijetko vas viđamo tokom ovog posla. Ljalja, dođi da ti zagrlim. Smile, jesi li ti uopće normalan? Smile, jesi li poludio? Ej, kaj sam učinio? Zakaj ste ljute? Možda je ostavio loš trag. A gdje je uopće trag? Ne vidim to. Smile, što je? Jeste li uopće normalni? Smile, cijeli tabor već zna za ovaj trag. To je strašno, to je ružno, to je odvratno. Stvarno, Smile, zašto radiš to? Jeste li već poludjeli? Smile, jesi li možda vampir? Da, energetski. Wow, trag je stvarno super. Kako ste to uopće uspjeli? Kao ovo. Smile, znaš, nakon toga mi ne trebaš ni prilaziti. Pa u redu, imate takve karakteristike kože. Dijana, možda imaš slabe krvne žile? Na mojoj koži se trag uopće ne vidi. Ne vidi se baš ništa. Jana, mogu li ti ostaviti trag? Ne, Brovacki, ne. Jana, znači ne mogu ti ostaviti trag. Ljalja, mogu li ti ostaviti trag na nogu? Kao da si pala, nitko neće ni primijetiti. Max, ovako ću ti prići, udarite šakom. Jesam li bila jasna? Ljalja, smiri se. Ma daj, nisam toliko htio. Živio sam 17 godina bez traga i živjet ću još 17. Pa dečki, idemo, danas su navijačice agresivne. To je Idemo. to, Dijana, neću ti napraviti šljivu. Cure, pogledajte ove košarkaše, jesu li uopće drski? Dijana, jesi li čula što je Max rekao? Da ja ti stavim trag na nogu, je li on lud? O čem je mislio? Neka ga stavi sebi. Cure, idemo već jednom. Da, idemo. Kostja, reci mi nešto o svojoj djevojci. A šta da vam kažem, ona je visoka i mršava. Lijepa. Cool. Najljepša. Reci nam. Kosti, je li ona plavoša ili brineta? Pa na slikama je uglavnom plavuša, ali ne znam, možda je promijenila boju. Kostja, možemo li komunicirati s njom? Ni slučajno. Ali zašto? Imamo Samo cure. želimo biti njeni prijatelji. U redu, komunicirajte, ali budite pažljivi. Dečki, trebamo vašu pomoć. Evo ih vaše djevojke. Što? Ukratko, Patrik, navijačica, odnosno Dijana, ima tragove. Želim da i meni daš iste te tragove. Jasno? Da, ne želimo biti gore od navijačica. Kukavice, stavi mi trag ovdje. I ja to želim ovdje. Pa cure, ovo je grozno, nemojte to raditi. Idite im stavite šljive. Ja ih neću dirat. Neću ni ja. Hoćete da imamo problema? Ljudi, molim vas. Djevojke, ovo je loša ideja. Ne. Kostja, reci nam još nekaj u njoj. U redu. Pa sve se dešava s razlogom. I što bismo sad trebali učiniti? Ja želim trag, ispada da nismo cool. Pa djevojke zapravo imaju jednu opciju. Možete staviti tragove za sebe. Knopa, sjajna ideja. Djevojke, ali čekajte. Knopa, idemo napraviti tragove. Čekaj. Napokon ovaj trag nestaje. Cure, jeste li čule? Gubitnici, oni također žele trag. Proklete cure, u ovom kampu svi su posebna vrsta luđaka. O čemu razmišljaju? O tragovima? Jeste li vidjele kako je Điđi vrištala? Hoću trag. Najmanja je, ali najviše vrišti. Cure, ovo je sve zbog mene, pogotovo zbog Smajla. Da nisu vidjeli ovaj glupi trag, ne bi im dala tako loš primjer. Vragu, nestani brže. Hajde. Cure, ovo je jako loša ideja. Knopa, smiri se, znamo što radimo. Pozdrav, navijačice. A nećeš imati punjač za iPhone. 2. Jojke, morate imati svoje punjače za telefon. Ne shvatam. Cure, sve ste dobro shvatile, imamo tragove. Naši nas dečki jako vole. Dakle, navijačice, nismo ništa gore od vas. Djevojke, nisu tragovi sve, što ste uradile? To znači da imate tragove, zar ne, djevojke? To je to, sada zovem vaše roditelje i gotove ste. Nemoj. Same su na sebe stavile. Kak same? Nema potrebe zvati roditelje, ona mi je ostavila Điđi. I ja na Juliju. A ja Maruška. Djevojke, ne razmišljate o tome, briga me, hoćete li staviti same ili ne, zovem vaše roditelji. Ljudi, lajkajte i pretplatite se na kanal. Sada ću se ja pozabaviti ovim djevojkama. Dakle, cure, sutra ćete čistiti cijeli kamp. A u međuvremenu zalijepite flastere da se ne vide ti tragovi. Da, samo nemoj zvati roditelje. Oj, trag je super. Kako ste to uopće uspjeli? Što sam htio? Smile, što je? Jeste li vi uopšte normalni? Sve ti je već jasno. Zeznula sam se. Dobra ga, djevojke, sad sve